أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Cela Allah angivikele asivikele kusathane ongathandwa. Amen. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Size nenye namhlanje. Le ngitshela kusesemanje ukwazi lo. Le esikhuluma manje izosizondisa ngama-Muslims. Angeke isizondise ngama-non-Muslims. Ngifuna ukuthi uzwe kahle. Kuzwa kahle. Izosizondisa ngama-Muslims. Ngoba lento le esikhuluma ngayo la yinto ethandwa ngama-Muslims kodwa Allah akayithandi. So ngifuna ukuthi wazi kahle ukuthi mawuhlangana nama-Muslims angakuzonda ngenxa yale aya lesikhuluma ngayo manje. Alela ukuthi Allah uthini? Allah uthi innal ladhina farraqu dinahum, ngempela abahlubuka enkolweni yabo. Allah ukhuluma ngabantu abazibiza ngama-Muslims kodwa sebehlubukile. Bona bazitshela ukuthi basese ama-Muslims. Allah uthi sebephumile, bahlubukile enkolweni yabo. Why? Ngoba benza okwentando yabo, abasenzi okwentando kaMdali. Kwenye Sheikh yamavesi weQuran, Allah uthi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lenkolo leyiphelele, ayishodi ngalutho. Iphelele my brother, ayidingi input yami, ayidingi input yakho, ayidingi umbono wami, ayidingi umbono wakho. Allah okhuluma lento. Okay? No Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangabe esivalelisa uthi nginishiya nezinto ezimbili emhlabeni. Nginishiya neQuran okuwamazwi kaAllah subhanahu wa ta'ala, nginishiya nesunna okuyindlela mina enginifundisile ukuthi kumele niphile ngayo. Uma ubambelele kulezinto lezi ezimbili Sheikh, angeke uzulahleke. Subhanallah. Lalela ke Sheikh. Kunezinto ezenziwa ama-Muslims, 80% yama-masjid ayayenza lento ama-Muslims egameni lokuthi ajabulise Allah. And lento le wrong, ibida. Imfakela is an innovation. Right? Lalela ukuthi Allah uthini? Uthi subhanallah. Wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Okay? Bahlubuka enkolweni yabo baye kwenye, awungene ngalutho kubo. Subhanallah. Allah uthini? Uthi sibayeke. Sesibatshelile abafuna ukumamela. Allah uthini? Uthi asingena ngalutho kubo, asibayeke ke manje. Ngoba bazwile abafuna ukulalela. Okay? Kodwa benzani? Baphumile bahlubukile enkolweni baya kwenye inkolo. Okay? Imam Malik rahimahullah ta'ala uthi umuntu owenza one bid'ah, one, usephumile wazikhandela yakhe inkolo. Usase Muslim lo muntu loyo? Chaza ukuthi cha, usephumile enkolweni. Kusho Allah, no Allah uyafakaza lokho manje. Sure Allah. Ukuthi bahlubuke enkolweni yabo, bayiziyele kwezinye inkolo, bayokhanda ezinye inkolo. Allah uthini? Phumani kubo, bayekeleni. Bayekeleni. Inkinga le Sheikh Kakhulu. ungathi angikutshelanga izokuxabanisa nama-Muslims ngoba ama-Muslims ayithanda ibida. Iningi lama-Muslims, labantu abazibiza ngama-Muslims bayayithanda ibida. Lalela ke Sheikh, uyabona lento leyo ukuthi after swala uimam bese ayenza idua after swala. Okay? Uimam ayenza idua, bonke labantu abasemva okay bathi amin kakhulu, basholo phezulu. Wallahi izibida. Kumele siyeke leyo nto leyo. Mawungafuni ukuya esihogweni, leyo nto leyo kumele uyiyeke. Akusho mina, nango Allah uyasho. Sure. No Muhammad sallallahu alaihi wasallam uthini? Uthi kulla bid'atin dalala. Yonke inhlobo yebid'a izokulahlekisa. Yonke inhlobo yebid'a. Kodwa namhlanje ama-Muslim asitshela ukuthini? Kunebid'atul hasan, kunebid'a enhle. Kusho ama-Muslims bathi kunebid'a enhle ethandekayo. Kusho ama-Muslims. Okay? Kodwa umprofeti uthini? Yonke inhlobo yebid'a is leading you astray.
wa kulla dalalatin finnar, yonke into eholela ebumnyameni kusesihogweni kusemlilweni. Enu Rasulullah kwenye hadisi uthini falaysa minna, labo bantu labo abekho eqenjini lami, labo bantu labo angeke ngize ngibasize. Kunama Muslims sheikh ayongena ejahannam esihogweni kodwa ngomusa nangothando lika Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzobacelela ku Allah bagcine bephumile beze jannati. Kodwa Rasulullah uthi amabidatiz, ngoba labantu laba kahle kahle bathi mina bengihlanya lento lebengikhuluma, mina bona bazi kangcono kunami, bona bazi kangcono kuno Allah. Allah makathi Islam complete bathi hayi thina siyakwazi okungcono esingaqeda okungayenza Islam ukuthi be right ibukeke kahle. Wena Allah was next, nesithunywa sakhe nas next, thina siyakwazi oku right for Islam. Juma Mubarak lesiyenza every Friday sheikh, wallahi is bid'ah. URasulullah sallallahu alaihi wasallam akazange ayikhulume le nto leyo, thina sazi Arabic ukudlula yena namasahaba. There is no authentication at all. Uma ngabe ekhona oyaziyo ihadith ethi uRasulullah namasahaba ebethi after Juma mabeqeda ukubingelelana bathi Juma Mubarak, abasho Eid Mubarak bid'ah, Eid Mubarak bid'ah. Azange uRasulullah sallallahu alaihi wasallam namasahaba bayenze leyo nto leyo. Esikutholayo kuma authentic hadith sithola ukuthi uRasulullah sallallahu alaihi wasallam bebethi mangabe nge day of Eid abeqeda ukwenza amasalam bathini taqabbalallahu minna wa minkum, sengathi Allah anga accepta ifast yami, accept Eid yami neyakho, bebesho kanjalo kuphela. Le yabo Eid Mubarak, le yabo Juma Mubarak asiyazi leyo nto leyo sheikh, ize nalabo abaze naye abenzeni Allah uthi benzani bahlubukile enkolweni. Ngitshela ngathi sisenkingeni ukwazi lokho, ukwazi lokho ukuthi inkinga lesiqalayo, kodwa kumusaka Allah sikhuluma iqiniso njengoba linjalo. Sesivala ke sheikh, uAllah uthini? Uthi innama amruhum ila Allah thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Allahu akbar. Uthini Allah indaba yabo ibhekene nobani? Ibhekene no Allah. Allah uyozodila ngabo, thina sangene lapho. Okwethu ukuthini? Ukuthi thina sibatshele. Uyena oyobatshela iqiniso ngalokho abakwenza. Thina sangene lapho. Okwethu ukuthini? Sibatshele, mabe sithuka besibiza ngazo zonke izinto abasibiza ngazo sheikh kulungile. Kodwa Allah ufakazi ukuthi sibatshelile. Allah uthi fa inna ma alayka albalagh, okwenu ukuthi nibatshele kuphela, wa alayna alhisab, ama accounts wabo is with Allah subhanahu wa ta'ala. So my brother, ukwazi ke lo ukuthi sesiqalileke manje inkinga. Ama Muslims azosizonda ngoba ama Muslims awazwani neqiniso, ama Muslims ayithanda ibida, kumele uhlale ukwazi lokho. Othi Juma Mubarak is not bid'ah, akaletha ufakazi. Mina ngithi bid'ah ngoba sengiyenzile research ngathola ukuthi uRasul samazanga yenza. Eid Mubarak akaletha ufakazi. Sengitholile mina ukuthi uRasul azanga yenze. Le dua leya after swala imasjid yonke ithi amin loud. Sengitholile ukuthi uRasul akazanga yenze. Othi uyenzile akaletha ufakazi. Simple, siqhubeke nempilo. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo. Amen. Asiphephise noma beqala besizonda besisongela bekhuluma whatever abazobe beyikhuluma ngathi, ngoba iqiniso libahlaba, iqiniso libhlungu kubo. Kodwa ekugcineni sheikh, iqiniso liyamkhulula umuntu. Umuntu oyimuslim leqiniso uzoyilalela lento ayiyeke ngoba akafuni ukuya esihogweni. Alikho imuslim uzothi mawubuza lithi mina anginankinga nokuya esihogweni. Musa ukwenza izenzo zabantu basesihogweni mawungafuni ukuya esihogweni. Subhanallah, la ilaha illallah. Sengathi umdala ngasave mina, asave nawe. Senze ngayo yonke indlela sheikh ukuthi siyayibalekela ibida, ngayo yonke indlela ukuthi ibida siyayibalekela. Amen. Amen. Sheikh, one sahaba wathimula eduze ka Hazrat Abdullah bin Umar indodana ka Umar, wathimula mayeqeda wathini, wathi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. uAbdullah Umar wathula, azange amphendule. Mina kumele mangithi alhamdulillah wena uthini? Yarhamukallah. Uthi yarhamukallah. Angithi wathula Hazrat Abdullah bin Umar.
lesahaba leli liyambuza lithi brother you are violating my right i-right yami ukuthi mangithimula wena ungifisele ukuthi Allah abe nomusa kimi why uthula athi ukuthi lento leyo uqeda ukisho mina ngiyazi and bekhuluma iqiniso. cabanga is it wrong to send ama salutations ku Rasulullah? It's not wrong. It's not wrong. But kunendlela asifundise ngayo ukuthi kumele siwathumele kanje hayi le ethandwa yithi lento sibonisa ukuthini amasahaba bawasaba ibhida ngayo yonke indlela uthi mina uRasulullah sallallahu alaihi wasallam wangifundisa ukuthi ngithi alhamdulillah omunye athi yarhamukallah le yakho yokuthi wasalatu wasalamu ala Rasulullah after alhamdulillah angiyazi ingako ngakuphendula ibonisa ukuthini it was bid'ah. The Sahabas were scared of ibhida ngoba abafuni ukuya jahannam. Ama Muslims namhlanje athanda ibhida. Mina Sheikh nama Muslims aconfessile kimi. Bangitshela ukuthi bona bayethanda ibhida. Wallahi Allah is my witness. Mawuthi uyamkhuza umuntu athi mina ngiyayithanda le bhida ngiyekele ngiyayithanda le bhida engiyenza. Umuslim elinjani le? Imuslim elinjani elisikhethela ukuya esihogweni straight. Akutshele straight athi mina ngamane ngiya esihogweni. Le bhida le mina phela usho kanjalo makathi uyayithanda ibhida. Uzama ukumbonisa ukuthi akayeke. Athi ngiyayithanda usuthi lo muntu uzimisela ukuya esihogweni sengathi Allah angasave my brother. Amen. Amen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.